Imana data wa twese yanyeretse ikigendajuru kidugijwe cyangwa se kizamuwe mu kirere cy'u Burundi. Marayika arambwira ngo hagiye gukinirwa filime y'intambara, kandi iyi filime y'ingwano ni filime muzatwara mu matelefone, mu mamashine, muzajya mubyerekana abuzukuru n'abuzukuruza. Umwami atabare pekeshezererererebo. Kandi mfite indi message muri Pentecoste, Kiremba, Kayogoro, Ntahangwa. Ariko hari umudayimoni waboshye misiyoni ya Kiremba, Imana iramwirukanye, ariko hari abapasiteri bagiye gupfa muri Pentecoste bazize kutumva, kandi bahawe imburi kenshi. Ntabwo naherukaga ibintu byo muri Pentecoste, ariko ejo narabibonye. Umwami atabara, Nyiringabo Imana. Hano rero tekereza neza uburyo twayagaza, ndabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Tekereza ni ukuvuga ngo hano hagiye kubaho gusekana cyangwa se kurwana kw'aba abasoda, abapolisi, abasivili, abenegihugu. Marayika byose azaba ari kubikamera, byose azaba ari kubikamera, kandi azaba ari kubikamera. Hamaze iminsi hibonekeza inyenyeri, ukwezi k'umutuku, ukwezi kw'amaraso, hamaze iminsi hibonekeza imituragaro. Nagira ngo nkumenyeshe ko inkuba zigiye gukubita, imituragaro igiye gukubita. Umwe azajya abaza umugore we ati, ugutwi kwawe kuri kumva icyo, amaso yabonye iki ukibure. Hano hantu hagiye kuba hibonekeza ibintu bigiye gusenya kugeza no muri viva. Hano hagiye kuba ijambo ryitwa gusenyuka gukomeye cyane kw'igihugu cyose, kandi gusenyuka kudasanzwe ku Burundi, kuko Imana ibyemeye kugira ngo ibubakire. Peyeshezererererebo. Uwiteka niwe mwubatsi, yambwiye ngo nimbitangaze. Hariho rero abantu bagiye gukina ubu yihitamo. Harimo abazakina orere yo kwiba, gusahura, kwica, gukina orere y'iby'ubuhutu ukabyitwaza ukica mugenzi wawe, ukakina orere y'iby'ubututsi ukabyitwaza ukarenganya mwene so. Ubwo hari orere z'abazasahura biba, hari orere z'abazajya bafata ku ngufu. Uzahitamo orere uzakina, kuko ni filime igiye kuba. Harimo abazagira neza bakagaburira abantu, bagahisha abandi, bagasengera abantu. Harimo abagira neza bazakora ibikorwa byiza, bazaba ari beza, barokora abantu, banyegeza abantu, bagira abantu inama, babahumuriza, babavura, babaha amazi, babacanira umuriro, babafasha. Hari orere uzakina iyihe orere? Kuhoraho yambwiye ngo hari filime igiye gukinwa y'ingwano, kandi ko abapolisi bazisangamo, abasoda bakisangamo, abenegihugu bakisangamo, abari indongozi bakajyamo, abari abasivile bakajyamo, abatwa bakajyamo. Ofete ko ni agatogo, ni isosi, ko ari ifu, ko ari ibintu bibaye uruvangavange udashobora gukotorora, udashobora no kuba wavuga ngo biranyura aha cyangwa bikorwa uko cyabigenda uko. Nabonye ikigendajuru bakiduza barakizamura, kandi kigomba gufata amasanamu icyarimwe, imirwa yose, intara zose. Ahari umuntu, ahari ikiremwa muntu, ubona n'ikinyegera, amasanamu azaba ahari. Hama uri hehe wowe? Pentecoste abantu agakiza kabavuyemo, mwinjira mu by'amasaha, mwinjira mu by'amahera. Nta kuzura umwuka wera, ntabwo mushaka kuyoborwa n'umwuka, mushaka kuyoborwa n'amahera. Abatura amahera menshi nibo bakirisito, abatayafite si abakirisito. Pentecoste association sepebo, aya ma eglise yibumbiye hamwe, cyitwa sepebo. Mwari muzi ko haje inkoni y'Imana? Mwari muzi ko hagiye kubaho inkoni y'Imana?
asha ngaha hondi hano sepebo hagiye kwibonekeza inkoni y'Imana. Imana ije kurandura, Imana ije guhigura nk'abantu batari bakeya benshi rwose, kikongera inyuremo muri eglise ku mukristo wese wabatijwe mu mazi menshi. Uhoraho yaje, kandi ibyo si ngombwa wamwakira utamwakira yaje, wakitegura utakitegura yaje. Aha rero wasanga wiyicariye ahantu utari kumenya iriva n'irirenga, ubyita ibisanzwe. Ndiho yantumye ngo mbwira bumvira, n'abatumvira bazibonanira. Ndiho yantumye ngo mbwira bumvira, n'abatumvira bazibonanira. Everest Ndayishimiye n'indongozi zimushyigikiye muri biriya byose, abantu bapfukamye igihugu mu nda, abantu basahura igihugu cy'u Burundi, abantu bakigambanira, mwese message irabareba, ni yanyu. Mugiye kuryozwa, mugiye guhorwa, mugiye namwe gusoma nturi, ntaho guhungira mufite, ntacyo muzahungana, ntacyo mwasohokana igihugu. Nukuri kurya haba atashoboye guhunga. Abantu bose bijanditse mu mabi, mukajya mwica abantu uko mubigomba, mukambura abantu amatongo, mukangaza abarundi bakajya kurya kataribwa, bakabaho nk'impunzi bafite igihugu cyiza kuruta ibindi bihugu. Shuti yanjye, amarira y'abarundi ntabwo yijyana. Abarundi barababaye barongera barababara, ntabwo byijyana. Harimo n'abanyamahanga Imana izica, abanyamahanga Imana izica cyane rwose, baziza abarundi. Harimo abanyamahanga izajya isanga mu gihugu rwose, bazize abarundi. Ibi bihugu duturanye harimo abanyamahanga bazapfa, bivuze rwose ku manywa. Harimo abanyamahanga, nta gihugu mvuze, ariko ibi bihugu duturanye, East Africa, EAC, harimo abanyamahanga bazapfa. Mu Burundi abarimo imbere harimo abanyamahanga bazapfa. Hanze muri ibi bihugu bituranye n'u Burundi harimo abazapfa bazize umujinya w'Imana w'i Burundi, kubera ko ijambo ryose wavuze ku Burundi ribi riranditse. Ikintu kibi wifurije u Burundi kiranditse. Ibyo byose mwagiye mubona byibonekeza. Uhoraho aje guhigura, kandi Imana ireba hose icyarimwe. Inyeshyamba zirwanya u Burundi, opozisiyo irwanya u Burundi, ibyo mutekereza, ibyo muhiga, ibyo mugambirira, Imana irandika. Urupfu ruzabasangayo, umuvumo uzabasangayo, umwaka uzabasangayo. Muzi Burundi Imana igiye kubaka ni Uburundi bwitwa Isirayeli. Ni Uburundi Imana igiye kubaka, ni Uburundi isi yose izabona ko ari Uburundi. Ntabwo rero harimo abantu, Imana ejo bundi yarambwiye ngo mbabwire ngo abanywesheje urushyi ukwabo, abubitsemo umunwa ukwabo. Ngira ngo ubwo butumwa narabutambukije. Rero iyo hariho ko Imana ibwe Gideyoni ngo bamanukane bajyane ku kagezi aho bageragerezwa, ndakwambi Imana igiye kubyikorera. Ngo Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba, Imana iturebera aho, Imana iturebera aho. Neva agiye kuraswa n'abantu nk'abarya barashwe na Ahabu, nk'abarya barashe Ahabu. Ntabwo Neva ari buraswe n'abantu bateganyijwe yego nyine n'abantu n'abandi. Mugabo agiye kuraswa nka kurya
cyangwa se arafatwa nka kurya cyangwa se aratembagazwa nka kurya cyangwa se ijambo riramusohoraho nka kuriya habo byamusohoyeho. Niko neva bigiye kugenda. Ntabwo rero mvuze ngo arapfura urupfu, ahubwo je yenda hano si mvuze ngo dudurire mugabo muze murebe uko mu bami ba kabiri byagenze no mu ngoma ndumva birimo inkuru y'uwitwa Ahabu na Naboti na Yezebeli n'abagabo b'ibigogi. Hano mu Burundi iri jambo rigiye gusohora. Hari abagabo b'ibigogi babwiye Neva bati komera 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 turi kumwe. Hari n'abandi bukuri rero, hari na Naboti wanyazwe aribwa arariganwa. Rero hari ijambo ry'Imana rigiye gusohoza icyo Imana yaritumye. Rero muri uku kwezi kwa11 ibintu bigiye kuba, ibintu bigiye kwibonekeza byose. Amakuru ubu dufite nka 40% kibigiye kuba, ariko ibyo bigiye kuba turaba tubibabwiye, bigiye kwibonekeza tubiyage hama dutegereze n'ibindi. Ariko icyo nzi cyo nuko biguma byoroha. Imana sayinayineya isaha yageze. Aje yihutirwa iva mu ijuru. Turi itariki y'8. Buno tugeze igihe ikintu nkivuga nkagishinga hagati nkacitondera kugira ngo hatagira urwitwazo urwarirwo rwose. Nyumva neza. Uwiteka uhoraho nabonye ikigendajuru cyangwa se icyogajuru kiduzwa. Turi itariki y'8 y'ukwicumi11 2025. Mbona ikigendajuru kiduzwa mu gihugu cy'u Burundi. Imana irambwira ngo hagiye kubaho film kandi agasobanuye. Reka mbivuge mu rurimi rw'abikigi. Hari agasobanuye. Kigendajuru kigiye gufata amasanamu y'ibigiye kuba. Kigiye gufata amasanamu y'ibigiye kuba. Mumbabarire, hari bamwe bambwira ngo mvuga ibintu bijimije ngo ntimubitahure. Sinzi mba numva nyine mvuze ikintu uza kumva. Kigendajuru kidugijwe kubw'ingwani igiye kuba. Hari igihe Evariste Ndayishimiye mwe mwamaze kumubona ngo nk'umuntu uri bubandanye agiye kuryozwa ibintu byinshi mwebwe mutari munazi ko hano Ndayishimiye agiye kurira nk'agahinja. Kandi rwose arababazwa. Ariko se ubu se ndakubwira ngo iki? Si turi itariki 8 turi mu kwa11. Imana yambwiye ngo mbwira abarundi bari mu Burundi n'abari hanze y'u Burundi, mbivuge neruye shize amanga. Irambwira ngo hari filime igiye gukinwa muri CNDD-FDD n'uhoraho. Abakenyera rugamba, abagumyabanga, mwese mwitegure. N'ibiswi by'inkona mwese mwitegure. Buno wa mushyitsi nigeze mbabwira ibyo yasuraga, ibyo yakunguraga, mwigeze ava mu Butaliyani. Kere boshezerere. Ubu nibwo mugiye kubibona. Hari abasoda baherutse gupfa benshi b'abarundi, ntabwo bariye buhara abandi. Ababyumvise n'ababibonye, sava batarabibonye. Ingwani iri muri Kongo idafitiye inyungu igihugu cy'u Burundi, ntinagirire inyungu abarundi, cyakora ifitiye inyungu Prime na Perezida n'abandi nka Kaspari baratuze. Navuga ngo mwebwe ni ibyanyu. Mugabo fite ubutumwa bwihutirwa muri Pentecoste
hari abapasiteri Imana igiye kurandura. Kebo shezerede, hari abapasiteri Imana igiye kugira gute? Kurandura. Kiremba hicaye y'umurozi, aricara abayo, ishengero arayisenya, akajya aza akanikina ku mubyimba ati jewe ndi shetani ko ntacyo mwantwaye. Asenya ihanga ry'Imana, mu rusengero arabisambura, gahunda arazisambura, abasigira amasaha n'amahera, n'abandi bantu b'abanyemwemu bakeya, abandi bose arabagonganisha, bamwe binjira mu by'uburuzi, abandi binjira mu guhanganira uburongozi, ndetse habura no kurobanura uwayobora iriya misiyoni. Inshuti yanjye, mu butumwa hano ngiye gutambutsa iyi mesaje abapentekoste b'Ikiremba, abapentekoste b'Ibujumbura, abapentekoste ba Kayogoro, Imana yambwiye ngo harimo abapastori Imana igiye kurandura, kandi ntabwo ari abapastori boroheje, bakomeye, abarevera pastori. Mwariye amahera ariko ntimwamenye icyo Imana yabahamagariye, ntimwuzuza inshingano z'Uhoraho. Ubuhutu n'Ubututsi Imana igiye kuburandura mu mitima, kandi buriya hari ibintu baranduza ugasanga birababaje, biteye n'agahinda. Imana igiye kubiranduza. Nigarukire nanone ndabandanya, ni ukuvuga ngo ikindi cyihutirwa ni uko mu Burundi hari ingwano, hari ugusubiranamo, hari ukujyana abana bato, by'amaso yanyu atari yarabonye, by'amatwi yanyu atari yarumvise, hari ukujyana, ari ibintu by'akajagari n'akavuyo. Mungu wangu, hari inzara, hari ugusahura, hari ukwiba, hari ukwica, hari ugufatwa ku ngufu, hari ibintu ukuzimu kuba kwazukuye. Imana yanegetse amasengesho y'iminsi 15 nibo yatangazemo hano mu gice cya kabiri yo gusengera igihugu. Koko ibyo je nabonye na kamara mazi. Rero filime igiye gutangira, muzabigendana mu matelefone, umwana azavuka mu bimwereke, ibi muzabibwira abuzukuru n'abuzukuruza, ibi muzajya mubitanga mu buhamya mu ishengero. Umubyuru ugiye kuba i Burundi Imana ihagurukije, uvuye mu maraso, uvuye mu mubabaro, uvuye no mu gahinda, uvuye no mu marira. Kuki wabyemeye Mana nyagasani, iby'akababaro mwami, kuki wabyemeye? Amarira ni menshi, reba imiborogo. Hano harimo abantu banze gusenga, abandi babifata ngo ni ibya politike, abandi banyita ngo bandi barantuka nyine ngo ndi inyenzi, ndi umututsi, ndi ntumwa, ndi umunyepolitike, ndi umudandaji. Ibyo byose ndabyemeye, ariko se mugenzuye muraza gusanga Marite ari jye mudandaje? Ninjye wadandaje nyura muri Denise Bucumi inkuru nziza. Rega nubwo naticeka, nubwo nanapfa n'ibiti n'amabuye bizavuga, ariko umva icyo Imana ivuze. Inkuba zikubitiye mu kirere, imituragaro, amatwi yawe agiye kuba injereri, amaso yawe ntabwo ari bubashe kureba ibintu bigiye kuba. Heremagidone n'akanya gato, ariko hano hagiye kuba hibonekeza, haba ibintu nakita ibintu umuntu wese adafite isiguro n'ubusobanuro bwabyo, kandi byose bikuruwe na neva. Kandi nagira umuntu uvuga ngo AFC ngo M23 ngo niyije ngo gusambura. Oya, hari abarundi bazisukiranya binjira mu gihugu yenda bishakira bo iby'ubutegetsi no guhunguka no kwihorera. Ibyo ni ibintu
yenda shitani ajya anyegeza mugabo barundi ubwabo bo harimo gusubiranamo kudasanzwe kugiye kwibonekeza harimo ikintu kijye gusa naho gituritse cyo mu bahutu giturike batabatutsa umuntu wese usange arareba mugenzi we avuga ati nari narakubuze kuko neva yubatse ibintu uzaregahe uzaregera nde ko buno harimo n'abantu biguriye inkoho bazifite mu mazu yabo zo kuzabarinda no kwicungera kuko bo bazi yuko ibigiye kuba ari shetani na shetaniya bigiye kugwana cyangwa se gusekana cyangwa bigiye kuba nyine bitimbagurana umukama adutabara none uranga kubyuka ngo usenge uranga kuryama ngo usenge uranga kwiyiriza ubusa ndagusabye mu izina ry'umunyanazareti bamaso usenge utajya mu moshya mabi rya jambo rye witwa Faustin Ndikumana karavuka muri intara nyene Faustin Ndikumana avuka muri Butanyerera hajya muri komine Ngozi hakintu na kimwe uvuga ngo yarakoreye Burundi yo kwirata kuva avuka kuko nawe yari yakoze muri banki yendere banki bamwirukanye kuko atacamaze baramwirukana mukura acahungira muri mwe bita societe civile kugira ngo yerekane ko ari igihangange acakorana n'abakoroni arakorana n'abakoroni mu hatuvuruza mu 2015 mwazi ko yari akorana n'abakoroni hanyuma rero none ntabeshejeho niki kwaba mu nzu nziza kandi afise nk'abanyezamu 10 ngo bamucunga ni igihangange kandi arabahemba amahera akuyehe uzabumva ngo nta gitoro kihari agendera mu modoka agikurahe ko ntamubona ariko agenda n'amaguru ngo nabuze igitoro agikura amajahe ngo nta gitoro neva yazanye kacamaze none ko akagenda n'amaguru igitoro agikurahe ijya modoka yiwe amahera yayiguze yakuyehe ko nasanze ikintu afise we wazi ngo iterambere no kugira akabare afise akabare nta n'umuriyoni wo kwinjira mu kabare kiwe kari hagiye Ngozi nawe akabonye none igitoro gikura he kubera ni bibiri n'umusuma cyakoresha amahera y'abakoroni ni bibiri kuko umuntu atacakora yo kwerekana ko yakorewe amahera aba ari umusuma none ko atabaye kwaje ko namwe yambaye ikirato gisize ko yambaye ikositime ayikura amajahe ibanze umuntu yavuze ngo yishima bararima barimisha amahera y'igihugu waracyari muri yavuga y'igikoroni kuko niwe bamukoresha camubwira umuntu nasanze yarananiwe no kubaka urugo rwiwe yoshobora kutubwira ikintu cy'iterambere mu Burundi umuntu adashobora nuvuga agiye muri mu kabare akarya brochette n'ibitoki n'ibiyeri aca yitaya kuko nta mwana avuga ngo ntiwasumye nta mugore mubanza kuzana rasyo cyamunane no kuzana umugore mugakiri baravuga publish what you pay pibilia amahera waronse abo ariko barashobora kubwo butare ayo makontra basigiranye na leta bagurisha ubwo butare to tubana imere ngo hariho ngo imirima y'abategetsi ngo iraha na hariya ugasanga bamwe bo ni za BPAE bakubitirwa kwinjira muri iyo mirima imbere yo kuja kuraba ibikorwa by'akazi hari bigenda ibi konflict direbya n'ibikogwa ejo ukoze bacagitoro kiraze ya modoka imaze iminsi rumarimara ubikoze gutyo n'abandi bacabana ko ariko bikogwa bacabijana mu vyabo mugasabuze ngo ni mwiyunganye ngo niko bacakoresha bya bikoresho bya leta ni kibazo rero nibaza yuko nico ari kibangamiye uburongozi bwiza amakode mini yahinduke ya mbere yaraje barareforme yindi hazi yindi ngo amakontra ngo yahora ngo turayahindwe kuva muri 2020 none ahinduwe abarundi bariko bakirira ayo makonteneri menshi ari mu butari bungana gute teneri yabingana gute wo ushoye ubutare ngira nabari abazungu no bazokubwira pourcentage ya concentration bijya nibida ahubwo biza harumva gishora ubutare kurya
kuzukura amabuye gutyo ukatwara ushira umuntu ngo agende kuraba azokubwira ati nabusanze umeze uko. Publish what you pay. Pibilia amahera waronse. Abo ariko barashobora kubwo butare. Ayo makontra basigiranye na leta bagurisha ubwo butare. Canke niki. Ya transparency ayirihe. Baragize lancement d'appel dovugira barabuza gutanga reprise of franc canke giriki. Nivya byabaye mu kanwa babona nk'ibindi byabaye. Jewe rero sishobora kumvira ushaka kuvuga ngo none ubutari ubwahora bugira ntihora bugende rega si spectacle buca kora ko ubutari bushotse. Twe turaba resultat bizozana. Wanyumvise? Resultat bizozana byubone ko ubutari bwashotse. Bazongera ati amadovize yagarutse naye. Buratuguti haje 100 millions, 200 millions de dollars. Uciye odra muri Berbe. Uti gouverneur, reserve de change zo Burundi zigeze. Amabanki araronka amadovize. Emurta ziriko zirakogwa. Ibitoro ngaha byagabantu biruzuye abantu bari kuri kwami nka kera. Igisata cy'ubutare ngo haraje je nari mu Rutana ingoma zivuzwa ngo ibintu biragira bicike muri 2014 2013 turarindira turabura ngo tererare ngo 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 turakize ngo gakara mu ibara riraguye yaha imurehe ngo turaro amakode mini yahinduke ya mbere yaraje barareforme yindi hazi yindi vision ngo 2026 turi muri 2026 nta vision munzi yari yarabaye ngo 2026 yagiye hano Perezida w'u Burundi ari guharasinga cyangwa se harasingana na Faustin Kumana. Bushije nari nabibabwiye nti Rupyiri n'uyu mugabo Faustin Kumana Imana idatabaye haraca uwambaye. Mu busanzwe ni ibi byambayeho ngo byo kugira ngo banyuruze ari uguhubuka hari no gukora ibintu umengo suri perezida ukabikora umengo nta planning ntaguze ijambo sohe ko ari y'umukuru w'igihugu ugasanga nyine bijuko binavuzwa uko bigaragaye uko bivuzwa uko. Mu busanzwe perezida ntabwo ari umuntu wo kwirirwa asakuzanya n'abene gihugu oya. Kuko mu busanzwe igihugu gifite amategeko, igihugu gifise indongozi, niba umuntu atambikiriye egare kumushyikiriza ubutabera bubaye buhari, ibyo kwirirwa uharasingana nawe ni ibintu navuga bigayitse binasuzuguritse. Ni nk'ibi by'abaje kundondera none jewe ni mu nyice kubw'ubutumwa ntangaza bizahagarika umugambi w'Imana ni muntuka bizakuraho ubuhanuzi. Yesu yaravuze ngo nubwo naceceka n'ibiti n'amabuye bizavuga. Rero nanjye naratangaye aho umuntu aza muri misiyo ngo bamutumye Marite ngo bamubwiye ngo amucecekeshe ngo profete Marite ngo aratubangamiye ngo ibintu ahanura ngo nibyo ngo ariko ngo kandi ngo Barundi barabikurikira. Shuti yanjye ngira ngo nukwihenda cyane. Wowe uza mu gihugu uyoboza ngo uri hehe muri kuri he barabara ngo ngusange he umuntu utazi ahantu utazi ujya gufata umuntu. Je nubwo ntari umuhinga je nubwo bicanga mugabo simpamya ko naza mu Buyenzi ngo nze gushaka y'umuntu w'umwanzi hama ngo nze muyoboza ngo utaha sangahe ngo bahehe ngo urira hehe ngo byuka sanga aho ryamasanga. Ibyo bintu ntabwo biba bikenewe. Ngira ngo rero ni bwa burofa n'ubugugu shitani akoresha abantu. Mugabo navuga hari n'umuntu wigeze ambaza arambwira ngo mba narabafasha amavideo ngo mba narabafashe record ngo namara ngo nkahita mbitangaza cyangwa ngo nkabizana ngaha. Imana yivuze ngo babarira no comment. Ntabwo Imana ivuze ngo babarire ngo ariko ngo uvuge ngo ujye wirirwa wimyoza ngo nubwo nakubabariye ariko ngo wari wankubise ngo iyo ntakubabarira oya. Imbabazi ntabwo ari igice, imbabazi ni furu. Imana ivuze ngo bababarire nta kintu cyabo nkirondera kindi naha sinzana bavuga nibi nuko ari umuntu ubukubwiye ngo none ngo ko twaje utaje ngo berekane aho hoho ari kuberekana muri polisi cyangwa muri RIB yo ngaha.
ni ukuvuga ngo uyu Faustin Ndikumana kujya kuvuga ngo nta mugore agira, Eliya ko yabayeho nta mugore, ntabwo yatanze ibitekerezo bizima, cyangwa Pawulo Yesu ko nta mugore yari afite nta bitekerezo bizima yagize, ntabwo yubatse, ntabwo ari uri kuvuga, kandi nta n'ubwerega kuba nge nkijijwe. Ubuse ndagira mu rugo mbwira abana n'umugore ngo Imana izabagaburira ko ndakora, reba isaha nziya kuri kamera urabona ko bwije. Nuko mu wundi mwanya narindi mu bikorwa byo kugira ngo umuryango ubeho. Perezida w'u Burundi rero niba Faustin akubwiye ngo ibintu wifata inshingano zawe ngo uzikorere Imana, Imana yiguha ubwenge, Imana yo irakurinda, Imana yo iragufasha muri byose. Mugabo ntabwo ari yijya mu murima ngo uhinge, ntabwo ari yijya mu bene gihugu ngo ibaha ibitoro, ibaha amahera. Ibyo ni politike mwe mugomba kwiga. Faustin arazira ubusa rero, yeshyigikiye Faustin. Ibyo byo kuvuga abantu nagiye mbona baca ku ruhande ngo Faustin ngo yararengereye yenda hano ndabashyiriramo video ye. Yararengereye Faustin yavuze iki? Ko yavuze ngo ibyo kudutangariza amahera ibyo kudutangariza kontineri ziri kujya mu Bushinwa ntacyo bivuze, ahubwo ni mutwereke muri banke tubona amafaranga, ni mutwereke mu mabanke makuru n'amato harimo amahera. Ibyo biraba bibaye. Mugabo urabona ko se Barundi yarakaye neza. Ibi bintu bikwiye ko kurakazwa, unaniwe kurakazwa n'ikibazo Barundi bafite cy'ubukene bw'indengakamere, unaniwe kurakazwa n'impunzi zitunzwe n'ibihumbi 6 nabyo babibona basenze, unaniwe kurakazwa n'abafungiwe mu magereza ari hanze y'igihugu cyawe, Tanzania, Malawi, Uganda, Kenya, unaniwe kurakazwa n'abantu bari muri Oman, za Arabia Saudite, bababaye, bakubitwa buri munsi, bababajwe buri munsi, bagowe buri munsi. Mugabo wababajwe n'ibya Faustin ngo afite akabari katagira ngo abakiriya, ngo nta miliyoni wakwinjira, ngo afite abazamu ngo ahemba ngo 12. Ibintu mu kanwa kawe vraiment. Ibyo ni ukwimara amazi imbere y'abene gihugu. Bene gihugu nabo baharasinge ngo ni kibura buki. Sinzi ikintu numvise bavuga ngo ni kiburirane. Ngo yego uri perezida higa ibyo ngibyo ziriya nduru nawe ntabwo biriya bari kugutwenga, induru bari kwiyamira batwenga. Ngira ngo rero hariho kujijwa, kuyoba, ariko ntabwo byari bikwiye. Mugabo rero nyene bigomba kubaho kubera ko n'Imana iyo yagaye ubutegetsi cyangwa uburongozi keshi na keshi ibi biribonekeza cyangwa ibi bikabaho. Don't worry. Na Neva takoze ibi nawe ntabwo yaba ari buve ku butegetsi, ahubwo yaba ari buguma karongora kushika aho babutini bageze, cyangwa se aho batahore bazageza, cyangwa aho perezida w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame hageze. Ubwo nawe nyine yari kujya muri uwo murongo, ariko koko utabishoboye ni ikibazo gikomeye cyane. Yego, nari nabibabwiye ngo muri Kongo, ubwo iyo ngingo ndayirenganye, harimo abantu bari babimbajije, nagiye numva babivuga, nagira ngo bambwira ngo Neva ngo yatukanye, ngo Neva ngo ko nge ntabibonye, ngo ko ntabyumvise. Ni ibi ngibi byabaye, n'ibindi yenda nge ntabwo nakuruye byose, ariko mbashije kukwereka nyine byabaye. Hama nari nabibabwiye ko hari abasoda bagiye gupfa cyane mu minsi yaheze. Ngira ngo buno mwamaze kuronka amasanamu cyangwa se amafoto y'abasoda b'Abarundi barenze 220 bamaze kwicwa muri iyi ginga duherereje inyuma. Ni inkuru mbi kandi ni n'ikintu kibi ku Barundi. Ngira ngo ni inkuru namenye ashijemo umunsi umwe mbimenye ko iyo sanganya cyangwa se ubwo bugome cyangwa se uwo mwanzi yisha abantu kuri uwo mubare 220 abashoboye guharurwa no kumenyekana, ariko abandi ntibamenyekana. Noneho rero harimo abahita bavuga ngo ese M23 yo ntibapfa, barapfa. Ngo ese FARDC yo ntibapfa, barapfa. Ariko se abo bari gupfira ihanga ryabo, bari gupfira igihugu cyabo, Abarundi bo bapfira iki? Bo nibashaka hapfe n'igihumbi, nibashaka hapfe koko bo. Ngira ngo muri Kongo
umuryango ushinzwe uburenganzira bwa muntu watangaje ko hapfuye abantu basaga 7,000 barapfa. Ivyo ntabwo turarizwa nuko aba barundi bo bari gupfa amahera ari kuri konte ya neva. Igihugu nta nyungu bakuyemo, abene igihugu ntayo, igihugu nta amafaranga ari mu bantu batarenze 3 nkuko na perezida yabyivugiye. Rero ibyo ni ibyo twari twabatangarije. Buno rero nukuvuga ngo mu Burundi niba wumvise ngo hagiye kuba intambara Hermagedoni, kandi iyi ntambara ntabwo abasirikare bazayirwana kuko abasirikare ibibaca intege ni byinshi. Umwanzi ahantu ababoheye, shitani ahantu bazirikira naho, nuko icyifuzo cyabo ntabwo prime niyo ngabo, ntabwo aha agaciro abasirikare, ntabwo ari kumva abasirikare. Kandi niba ushaka ko umuntu arwanirira mu ruhande urimo, mugabo wakabaye unamwumva yakubwira ati njyewe nkeneye ikote, ukamuha ikote. Yakubwira ati dukeneye gufungura, ukamuha indya agafungura. Yakubwira ko akeneye amazi, ukamuha amazi. Niba rero neva mwebwe muri komedi na prime n'abandi, ariko ugasanga mwe muri gutanga ibihano bitaba ngo basoda bazenguruke n'amaguru, ngo igihugu kimeze ukunuku nta mahera gifite, basoda bakajya Igitega bateguta umota abandi banyura aha, ubona mu gisagara baguha ka message banyandikira nderekara amaso ubundi bitanga iki. Ariko Bibiliya iravuga ngo umwami Dawidi atarima ingoma, iyi ngoma itarasenyuka nta kintu cyajya ku rutonde. Kandi nimvuga Bibiliya nuko biri mu ijambo ry'Imana, biri mu isezerano Imana yasezeraniye abarundi ngo muri mu gihe cyo guteseka cyo gusoma nturi, muri mu isezerano ryo kubabazwa. Ariko mpamya ko mu masengesho tugiye gusenga nukuri Imana igiye gushyira iherezo kuri uyu mudayimoni cyangwa kuri iyi shatani cyangwa kuri uku kuzimu cyangwa kuri uyu mwanzi. Tubiye igihe yasenyeye, Sanibarati igihe yasenyeye, igihe ibi bintu byabereye ntabwo ariko bizahora bakundwa. Ndi umuhanuzi, ndi profete, mugabo uri muri je niwe ndi kuvuga, ntabwo ari byo uri kwivuga. Kristo ni byose kuba umufite. Ntamenya ko rero ntabwo azabahana, ntazabata, nta nubwo azabahera. Peyeshezererererebo ibigiye kuba mu birorere sekere koshebo alebo haleluya. Ibigiye kuba mu birorere. Hari igihe umuntu avuga ntiwumve, turi itariki y'8, ariko imbere y'ishobora byose Imana ibatuye umutwaro, Imana ibatuye umutwaro. Ndiyo Bwana kwa sairi utukufu Jehova. Haleluya. Imana ibatuye umutwaro. Wa Imana y'ukuri komeza kunyobora, uracishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Mwami kubaho ntagufi bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Mwami kubaho ntagufi bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Ibyiza mbona n'ibi kwizera umwami Yesu, no guhora ngendera mu nzira ye nturanye. Nawe yemeye kujya ndetse no kunyobora neza, amesha no kwinjira vuba mu mahoro ye. Nawe yemeye kujya ndetse no kunyobora neza, amesha no kwinjira vuba mu mahoro.
nanjye ngiye kujyayo kandi umunsi nzabangeze nzamuhimbazanye ibyishimo nzanezezwa n'umugatiwe wanguze amaraso muri iyi si huzuye umururo n'amahane icyo nkeneye cyose sibera ko nkibona ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi niringiye kuza kubona ingororano yanjye ariko ku munsi mukuru ubwo ndabona umucunguzi niringiye kuza kubona ingororano yanjye ijuru sinzabona abanzi banjye ukundi nta n'icyo nzahabura n'ijuru ry'amahoro nzashima Imana mvuza impundu nti haleluya haleluya zarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu nzashima Imana mvuza impundu nti haleluya haleluya zarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu nzashima Imana mvuza impundu nti haleluya haleluya zarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu haleluya Uwiteka ahabwe icyubahiro n'indirimbo ya 90 mu ndirimbo z'agakiza nuza kugira umwanya wo gusenga muri kantike kinyarwanda uze kuyiririmba n'indirimbo nziza n'umuntu wifuje asaba ko mu rugendo rwe ngo ay'Imana y'ukuri komeza kunyobora ucishe mu nzira ngewe nkore ibyo ugomba cyangwa ibyo ushaka yego nicyo cyifuzo yari afite rero n'ibindi wagiye wumva nuko nawe nugira icyo cyifuzo ugiririmba izajya iguhezagira hama ndagaruka uyu munsi ndavuga gusenga turayaga gusenga mu bijyanye no gusenga koko isi ibi byose byubakiye ku basenze n'iby'isi igezeho ni ku basenze n'ibizasenyuka ni abasenze abarundi bategereje iby'amasengesho azasohoza n'abanyarwanda nuko kandi mu banyarwanda aho bimwe byarasohoye umukama ahabwe uyu munsi turayaga gusenga nukuvuga muri uko kwezi kwa 11 dufitemo amasengesho y'imisi 15 ni nayo mpamvu ubwo ningaruka ndavuga gusenga tuzayatangira rokenze zuku tuyasoze rotarante zuku ubwo ni imisi 10 n'ingahe ni 5 tuzajya tujya ku mugoroba kuwazabishobora no kujya ku mugoroba unanyuzamo nyine ugakubita 5 kwiyiriza ubusa kuko iyo uri kurima mu wawe mu itongo ryawe ngira ngo ushobora kurenza saa 6 cyangwa ukaza mbere yaho no probleme gusenga rero impamvu yo gusenga ya mbere nuko Imana ibintu yasezeraniye abarundi twifuza ko bisohora impamvu ya kabiri nawe ufitanye n'uhoraho amasezerano yaguhaye mu nzozi mwijwi mwijambo urifuza ko bigira gute ko bisohora rero turi hafi gukorotira umwaka mu kwa 12 nta masengesho je nzasenga tuzaba turi kurorera gusa amasengesho arasengwa muri uku noneho uko 12 nukurorera nuguhagarara ku nyanja tukarorera nk'abandi bose nuguhagarara ukitegereza gusa cyangwa se ukareba gusa ofete rero turasenga muri uko 11 niba hari amasezerano Imana yaguhaye atarasohoye uyu mwaka niba hari ijwi wumvise hari inzozi wa rufite hari ubuvugishwa waba warahawe n'abakozi b'Imana batandukanye nanjye harimo abo nahanuriye mu masengesho tugiye kujyamo nayo kuvuga ngo mwami Yesu
ni wowe udaheranira abantu. Bibiliya iravuga ngo isi yavaho n'ijuru rikavaho, ariko ijambo Imana yavuze ngo irikurikirana imyaka ingahe? 1000 ikarishikana cyangwa se ikarisohoza. Rero ibintu byubatswe n'amasengesho birindishwa amasengesho, ariko ibyubatswe n'inkoho birindishwa inkoho, ibyubatswe n'inkota nabyo birindishwa inkota. Ibyo ukuye ku mavu birindisha amavi, ibyo ukuye ku senga ari nabo tugera ikirenge mu cyabo. Haleluya. Icyambere, Yesu yarasenze araducungura binyuze mu gusenga. Kabiri, Ana yarasenze abonamo Samweli. Gatatu, Esteri yarasenze acungura ubwoko bw'abayuda cyangwa se abaheburayo bose hamwe na Moridekayi. Kandi muri iki gitabo cya Esteri, Bibiliya iyivuze ivugamo amasengesho meza y'ukuri yo mu mwema. Iragaruka ikavuga ngo nuko biyiriza ubusa iminsi 3, ngo nuko igico, urupfu, ibyago byarimo kuba ku Bisiraheli, ngo birahinduka biba ku banzi babo. Umwami arategeka ngo buri muntu yice umwanzi wiwe. Sorry, aho ni ikindi gice nabanzanye. Ahubwo byaje kurangira Hamana amanitswe ku giti, noneho itegeko rirasinyurwa, umukama aduhezagire. Niyo mpamvu rero gusenga kwawe gufite icyo kuvuze, gufite ikimazi kinini. Hagira umuntu guca intege mu izina rya Yesu Kristo. Nidusengera Data mu kuri no mu mwuka, tubyemere ko Moridekayi ni umuzamu, tubyemere ko nawe nta bushobozi ufite bwo guhindura ibintu muri perezidansi, nta bushobozi ufite bwo guhindura ibintu mu mutima w'umugabo wawe cyangwa w'umugore wawe, nta bushobozi ufite bwo guhindura ibintu mu kazi usanzwe ukora, ariko Imana ishobora bingahe byose ijya mu mitima, aho hose ishobora byose, ishobora guhindura ibyanze guhinduka. Tubyizere ko nawe ubwawe nta nzira ubona, tubyizere ko wihweza ukanitegereza ukabona nta nzira uri kubona, ariko shuti yanjye, muvandimwe, nagira ngo nkusabe, haleluya, wihweze witegereze ahatagira inzira hariya nyine, hamwe no gusenga Imana irashyiraho inzira. Kuko Esteri yasenze nta nzira, Esteri asenga nta gisubizo abona, Esteri asenga atari kubona iyo bizava niyo bizajya, asenga ameze nk'uwiyahura. Mugabo umva uko ijambo ry'Imana rivuga, riravuga ngo nuko ngo umwami akimukubita amaso aramubwira ngo nikiba n'igihugu turakigabanamo kangahe? 2. Gusenga gukingura ijuru, gusenga ni bombe, gusenga ni misile, gusenga ni bombe atomike, ni imbaraga za kirimbuzi, kandi izo mbaraga nizo zishobora guhindura ibyanze guhinduka. Mungu asifiwe. Gusenga kwa Esteri, gusenga kwa Moridekayi, aba bantu basenze Imana bakuraho icyari itegeko ry'urupfu. Haleluya. Imana hari imyanzuro shitani yafashe ku buzima bwawe, turayikuzaho amasengesho. Hari imyanzuro umwanzi yafashe kuri famiye yawe, turayikuraho amasengesho. Hari imyanzuro umwanzi yafashe ku maboko yawe kugira ngo utazakora, turasenya dukoresheje amasengesho. Hari imyanzuro sekibi yafashe ku buzima bwawe mu isura, utazakunda, turabikuzaho imbaraga z'amasengesho. Cinaragwana ribarikiwe. Hari imyanzuro sekibi yafashe ku buzima bwawe, utazambara ukaberwa, utazajya mu gisagara nawe ugatura ugatunganirwa, utazabona umuyaga nk'ubu. Donc hari ubukene ufite ariko bishingiye kuri Shetani. Mu izina rya Yesu Kristo, amasengesho arashoboye, amasengesho arashoboye. Iyo dusenze twumva icyo mwuka avuze, mu nzozi turarota, mu ijwi tukumva, tugahishurirwa. Ibyo bintu ninde wabidukorera? Nta wundi nuhoraho. Niyo mpamvu ubuno rero ndi kukubwira ngo please, amavi yawe ndagira ngo tuzifatanya a distance, twifatikanye ku Mbabazi TV 3. Ndagerageza nanjye buno ndagenda nyatangaza, ariko nituyatangura tuzajya dusenga byimbitse na hano turasenga. Cinaragwana ribarikiwe. Kubera iki abakera basenga bigahinduka, twe twasenga bikanga? Kubera iki ushobora gusenga ukumva ko gusenga kwawe birafashe, birakomeye, gusenga kwawe bifite iyo biva, bifite iyo bijya? Mungu asifiwe. Gusenga kwawe kuzahindura, kuzarema, kuzubaka. Amen.
niba wizera, niba wumva gusenga, niba wumva ishobora bingahe byose iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Ntawe, jamais. Haleluya. Rero gusenga hari amasezerano mufite Imana yabahaye. Ndagira ngo mbasabire Imana ibishyure nka profete, nk'umuvugishwa, nk'umuhanuzi. Hari amasezerano igihugu gifite, turi gusenga ngo Imana idusubize tugendeye ku basenze. Aba bose barasenze barasubizwa, nawe warasenze ari ibyo Imana yakoze, nanjye narasenze hari ibyo yakoze, ariko n'ubu tugiye kongera tugire gute? Dusenge. Ntabwo rero Uwiteka azaduheranira, ahubwo uko kwezi ndagira ngo dusenge uko 12. Ntuzajabukane na Farawo. Farawo mtu mubaya aliwatesa wana wa Israeli. Farawo mtu mubaya aliwatesa wana wa Israeli. Farawo mtu mubaya aliwatesa wana wa Israeli. Saina ene ya baba tenda kazi, saina ene ya baba tenda kazi, saina ene ya baba tenda kazi, saina ene ya baba fanya kazi, saina ene ya baba fanya kazi, saina ene ya baba tenda kazi, saina ene ya baba fanya kazi, saina ene ya baba fanya nzuri, saina ene ya baba tenda kazi, saina ene ya baba tenda kazi. Ni ukuvuga ngo isaha yageze mu izina rya Yesu. Urasohoka mu ntambwe, urasohoka mu muriro, urava muri iyo ntureka y'umwanzi. Ofete nibyo tubisimbye no kuba hari impamvu, hari nibyo tugiye gusengera. Gusenga ni itegeko ry'Imana, nabyo bishobora no kurokora no gukiza ubuzima bwawe. Gusenga no kuyaga n'Imana. Nihashake habe nta cyifuzo na kimwe ufise, noneho urabifise awa mugabo nibushaka bibe nta kifuzo na kimwe ugira. Gusenga ni byiza, reka tubikore. Uhoraho arabiduheramo iki? Umugisha. Arabiduheramo iki? Umugisha. Aha rero akavura kabaye kenshi muri hangana. Aha rero gusenga ni ukwawe, kwizera ni ukwawe, kurwana ni ukwacu, ariko Uwiteka ni utubera igisubizo. Akubera igisubizo mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Niryo tangazo, ariko tunaprofitiyemo kumva impanuro n'inyigisho z'abasenze. Nawe urabazi no kundusha, waranabamenye no kundusha, cyangwa se ni nibi wumvise. Amen. Mugabo gusenga gukingura ijuru. Gusenga niyo nzira yonyine Imana yashigaje, iravuga ngo mbasigiye inzira imwe yitwa gusenga. Nimusenga tuzavugana, nimusenga tuzayaga, nimusenga tuzuzuzanya. Gusenga rero ni inzira imwe ishika ahantu hose, mu nzira zirenga 1000 gusenga kuzigeramo cyane, ariko inzira y'ibindi ntabwo yashika. Ariko gusenga muri izo nzira 1000 z'Imana zo kugutabara, nusenga imwe irabi yawe mu izina rya Yesu Kristo utabarwe. Turagushimiye Mwami Yesu. Haleluya. Ndagushimiye ku bwa mwene data uteze amatwi ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV gatatu. Icyubahiro ni cyawe data wa twese. Haleluya. Mu izina rifite ubutware kandi rifite ubushobozi, mpagaze mu butware wampaye. Hari abagusenzura barazuka, hari abasenze bazura abandi bakoreshejwe n'imbaraga zawe. Hari abasenze babona akazi, abasenze babona abagore, abasenze babona abagabo, abasenze babona urubyaro, kandi niko byanditse, niwe wabishyizeho Mwami. Hari abasenze ingo zabo ziba nziza, hari abasenze igihugu kiratabarwa, igihugu kirabohoka, hari abasenze bakira indwara. Ariko mwene data uteze ugutwi abumuragwa, abumwe mu bashobora gutabarwa, gusurwa, kurengerwa, gukizwa
n'ubuntu bwawe Yesu, icyubahiro ni cyawe. Ndasenze we ku mutima w'uyu uteze amatwi, hari urwandiko, hari inkete yakwandikiye, mutima uri gusaba, bwenge bwe burifuza, mutima urizeye, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amezi 11 tuyagezemo hagati. Haleluya. Hari ibyo wasezeraniye izi ntama, hari ibyo watwemereye kutujabukana, niho turinze iminsi duherereje inyuma. Mwami Yesu, ntabwo byari byoroshye, abantu bararozwe, abantu barakubiswe, abantu bahuye n'ibibazo, ariko watubambiye amahema, ariko hagararanye natwe Mwami. Ntiwaduhanye, ibyaduhize ni byinshi, ibyaturwanyije ni byinshi, ariko Mwami dushigaje iminsi mike tukajabuka. Mu izina rya Yesu Kristo nta muntu uzaheranira Mwami, ariko ndasenze ukwizeye kwisezerano wamusezeraniye, nubwo yaba nta n'isezerano afite. Mu izina rya Yesu Kristo umwiyereke, umwihishurire. Mu izina rya Yesu Kristo ndamusengeye, nawe arizeye, ndamusabiye ibyo ari kugusaba, ibyo ari kwifuza, ibyo ari kurondera muri wowe Mwami Yesu. Umubere inyishu, umubere igisubizo, umubere umutabazi, umubere umurengezi. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Ngaho rero ndakunihiye kandi ndakuririye kubw'icyubahiro cyawe Mwami. Urakoze rero, uzadushyigikire muri aya masengesho y'iminsi 15, uzatwigisha ijambo, uzaduhanurire, uzaturirimbire, muri twebwe imirimo n'ibitangaza bizakoreka. Kandi Mwami uducira inzira, ntabwo dushaka kwambukana n'ibigeragezo, ntabwo dushaka ko shitani aguma kutugendaho muri uyu mwaka tugiye kujyamo, muri iyi minsi tugiye kwinjiramo. Oya, mu izina rya Yesu Kristo, uko washyizeho itegeko dushaka kujabuka, hama inyanja igasubizwamo guhorera, Farawo n'ingabo ze bagasigara mu nyanja. Ntabwo dushaka kujabukana n'indwara, ntabwo dushaka kujabukana n'ubushomeri, ntidushaka kujabukana n'ubukene, ntabwo dushaka kujabukana n'abarozi, ntidushaka kujabukana n'ipfu, ntidushaka kujabukana n'inyatsi n'umwaku, ntabwo dushaka kujabukana nabwo, ntabwo dushaka kujabukana no kugumirwa no kugumbahara, ntabwo dushaka kujabukana n'ibindi ntadondaguye Mwami. Stop mu izina rya Yesu Kristo. Ni wowe uri buvugira ijambo inyuma yacu n'imbere yacu no mu mpande zacu, kavuga ngo stop katika jina la Yesu Kristo. Tepo keshezerelebo. Uhagarika ibyo byose Mwami. Turagushimiye kandi ndaguhimbaje mu izina ry'umunyanazareti iteka ryose. Amen. Turagushimiye rero ubutegura ayo masengesho, kandi umwami azakuyobora yagusengeshe, tuyasenge neza kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.